Nah, nggak kena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini vlog spesial gua nih, saksikan ya. Bro, kebetulan ntar malam Muti ulang tahun nih bro. Gue mau ngasih sesuatu sama Muti. Ya biasanya tiap tahun sih ngasihnya sih ya cuman kayak kasih kue sama kasih bunga gitu bro. Nah sekarang gue mau cari nih barang-barangnya semua. Mau cari bunga gue di toko bunga, mau cari kue di toko kue bro. Ikutin aja bro ya, dan see you. Sini nih tempatnya nih, bakery cafe. Oke, let's go, kita ke sana. Aduh bro, toko bakerynya tutup. Nggak hilang akal bro, nggak hilang akal. Kita sekarang mau pergi ke Safeway aja. Jadi sekalian kita mau beli bunga sama kita mau beli kue, oke? Masih ada waktu, let's go. Bro, tadi mikir lagi kuenya kayaknya kurang mantep bro ya. Kuenya kayak kurang kue-kue anak-anak kecil gitu. Aduh, ya udahlah, kita coba cari lagi tempat lain bro. Masih ada waktu. Let's go. Tapi bunganya udah mantep tadi. Bunganya udah mantep, udah dapet nih bunga nih. Sekarang gue sampai di Lucky, gue mau cari kuenya. Kayaknya kue-kue sini lebih mantep-mantep semua bro. Kita lihat lagi kue-kuenya ya. Kue-kuenya di sini nih yang pernah gue beliin juga buat Rehan ulang tahun, terus siapa lagi ya, Ziad ulang tahun di sini juga. Jadi coba kita lihat. Mantap, mantap. Mantap. Oke. Nah, ini mantap nih. Oke, good. Yes. Alhamdulillah udah dapet semua bro. Bunga udah dapet, kue udah dapet. Kuenya nih lebih mantep nih sekarang nih. Untungnya itu udah kesini. Sekarang kita tinggal show. Kayaknya nggak mungkin bisa kita simpan bro, karena ini harus masuk ke kulkas kan. Jadi ya udahlah, pasti Muti bakalan tahu gitu. Tiup lilinnya bakalan besok pagi deh. Langsung ke show. Oke. Can we eat the birthday cake? Let's go. Birthday cake. Birthday cake for Muti. Where's my birthday? Kami Rehan. It's my birthday today. No, Rehan, it's my birthday. Okay. My birthday is gonna be tomorrow. Is it gonna be my birthday tomorrow? Ya. Next week? It's not working. Nih. Happy It's birthday not Muti. You. Happy birthday. Oke, terus sini. Ya. It's Muti birthday. Let's blow the candle. But we forgot the happy birthday. Yeah, we. What is it? What is it? Yeah. That means it's gonna be hot. Let's count how many balloons. How many of them? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 13. Selamat Muti. Thank you. It's hot. Semoga makin cantik, murah rezeki, jadi ibu yang soleha, sabar, dan selalu dilindungi Allah. Selamat dunia akhirat, and get her happiness and dunia and akhirat. Amin ya rabbal alamin. Let's do for Muti. Muti, you wanna say something? Thank you for the cake for my and the birthday, I'm gonna go to surprise. Shiny for my birthday, and I'm gonna get a Lego set
for my birthday. Alright, inshallah, okay? And you're gonna build it for me. Alright, sure. Thank you for the surprise. Bismillahirrahmanirrahim. Allah ya. In this year, I'm more wise, be a better mom, better wife. Ya Allah, please give me more patience and health, more healthy for the next year, for this year, and more barakah and happiness dunia and akhirat. Amin. Amin. Happy birthday to you, to Muti. Woo. 1, 2, 3. Is it blow? Happy birthday, Muti. Thank you. I love you. I love you too. Amin. Assalamualaikum. Salam. Love you, Muti. Love you too. Nah, nggak kena.